Ababyibuka neza amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye ku itariki enye ubwo yaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bari bahahurijwe kugira ngo basenyane amasezerano y'umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bikomeje guteza saga ndetse ku buryo benshi bari kuvuga ko iki gikorwa kugira ngo kibashe kubaho habayemo ubushukanyi, ndetse bakaba bashinja Perezida w'u Rwanda ko yaba yarashutse Tshisekedi kugira ngo abashe kujya gusinya aya masezerano. Ese koko nibyo? Reka tubanze twumve ibyo umwe mu banyapolitiki bo muri Kongo yavuze, ashimangira neza ko nubwo Tshisekedi yasinye atarazi neza ko ari umutego bamuteze, ndetse ko aya masezerano yari agatego, cyane ko nyine ukurikije kubireba uko bimeze ubu ngubu, byari bitegetswe ko aya masezerano akimara gusinywa muri Kongo intambara igomba guhita ihagarara hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo n'abandi bafasha ingabo za Kongo, bakahita bahagarika ako kanya intambara. Ariko kugeza n'ubu ngubu muracyumva ko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane ko M23 already yamaze no gufata Uvira, ni nyuma y'uko kandi aya masezerano yaramaze kuba. Reka tubanze twumve icyo abivugaho uyu munyapolitiki wo muri Kongo avuga ko Tshisekedi yashutswe na Perezida Paul Kagame mu kujyanwa muri Amerika gusinya aya masezerano. Un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions. Bamwita Martin Fayulu, ni umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha yashimangiraga ko kuba u Rwanda rwaremeye aya masezerano yabereye muri Amerika agamije kugarura amahoro muri Kongo bwari ubushukanyi, cyane cyane ko ashimangira neza avuga ko ibi ngibi ngo Perezida w'u Rwanda yabiteguye nyuma y'uko amaze kubona ko ibihano byose byagiye bimufatirwa. Murabyibuka ubwo ibihugu by'Uburayi byose byagiye bifata imyanzuro ikakaye ndetse no gusesa amasezerano y'imikoranire n'u Rwanda n'ibindi bitandukanye bagendaga bafasha u Rwanda, ndetse ibi byose bikaba ari ibyo ashingiraho avuga ko byateye Perezida w'u Rwanda ubwoba, ndetse akabona ko n'ubundi nta wundi mwanzuro akwiriye gufata uretse kuba yakwemera kujya gusinya aya masezerano. Ndetse akaba akomeza kuvuga ko nyine Tshisekedi atarazi neza ko yatezwe uyu mutego, bivugwa ko nyine inyungu zari ziri ku ruhande rw'u Rwanda, kubera ko Tshisekedi yagiye muri aya masezerano ashutswe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse akomeza anashimangira ko kuba Perezida w'u Rwanda yarahuriye hariya na Tshisekedi atari ibintu byari bihubukiwe, nyine ari ibintu byateguwe mbere, ndetse ko byose biri mu mugambi wa Perezida w'u Rwanda kuba aya masezerano yarabaye, ndetse ngo binagaragarira ko n'ubundi kuba yarasinye nta kindi gisubizo byatanze. Already intambara ikaba ikomeje kuba muri Kongo, n'ubundi M23 ikaba ikomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye. Ubwo yavugaga ibi rero nabwo hari ibindi bitangazwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru abasobanurira nyirizina uko byagiye bigenda, kuko arahamya neza ko aya masezerano guhera ku yo bagiye bakora agiye atandukanye mu bihe bitandukanye. Uribuka ko babanje kujya muri Qatar hari amasezerano yahabereye, nayo hari ibiganiro byagiye bihabera kugira ngo M23 ibashe kumvikana na leta ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo itemeraga ko yagirana ibiganiro na M23. Ariko ubuyobozi bwa Qatar bukaba bwaragerageje kugenda bubumvisha ko bakwiriye kugira ibiganiro kugira ngo intambara ihagarare. Murabyibuka ko rero hagiye habera amanama atandukanye, ndetse hari n'ibyo bagiye bemeranywa ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse na M23 ndetse na leta y'u Rwanda. Rero
Perezida Paul Kagame akaba afite icyo yabivuzeho, ahamya neza ko ibi byose nubwo abantu bari kugenda bashinja u Rwanda kuba ari rwo rufite uruhare muri aya masezerano yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko byose guhera ku masezerano yagiye asinywa muri Qatar ndetse n'ubuhuza bwagiye bubaho atigeze abigiramo uruhare kubitangiza, ko ahubwo byagiye bitangizwa na Tshisekedi nyirizina, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twumve Perezida Paul Kagame icyo yabivuzeho. Initiatives and went to Qatar or came here to Washington, but it was the very man Tshisekedi DRC who actually initiated that. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington DC. Nk'uko mubyumvise rero hano Perezida Paul Kagame yasobanuraga uburyo ki byagiye bigenda kugira ngo ibintu biganiro bigiye bitandukanye bigende bikorwa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza ashimangira ko umwanzuro wa Tshisekedi kugenda yegera bino bihugu bikomakomeye kugira ngo abyumvishe ko bigomba kumufasha, yabyerekaga ko afite ubutunzi mu gihugu cye, ndetse yumvaga ko buri gihugu byanga byakunda gikeneye kuri ubwo butunzi buri muri Kongo, ndetse akanatekereza ko byaba intandaro yo kuba yakoroherezwa mu guhabwa ubufasha bwihuse kugira ngo babashe guhashya umutwe wa M23, ndetse ko ibi ari byo yagiye yitwaza kugira ngo abashe nyine kwegera bino bihugu bimufashe. Rero ntago u Rwanda rwigeze rugira uruhare mu gutangiza ibiganiro ibyo ari byo byose, cyangwa se gusaba ibihugu bitandukanye kubahuza na Kongo ngo bagire ibyo bemeranywa cyangwa bagire ibyo bahurizaho mu kugira ngo babashe guhagarika iyi mirwano y'umutwe wa M23. Ibyo nibyo Perezida Paul Kagame yavugiye mu kiganiro yarari gutanga icyabere muri Amerika. Ubwo rero bino binagenda bikuraho urujijo kubivugwa. Reka dukomeze twumve ku rundi ruhande uko byagenze. Seas too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess, and that he would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. So, but when it came to us and we were invited to participate either in Doha and here in Washington, we always came forward, but we told people what we thought were the facts and the fundamental issues that must be addressed if we are to look at the root causes. So that's how we ended up having FCM 23 in Doha, talking to government, and then here it was DRC talking to Rwanda, but also in a regional framework. Rero nk'uko wakomeje kubyumva, urumva ko Tshisekedi ari wo wagiye utangiza buri ntambwe yose agiterwa muri ibi biganiro bigiye bitandukanye, ndetse urumva ko Perezida w'u Rwanda nk'uko agenda bisobanura aravuga ko yumvaga ko kuba Kongo ari igihugu kinini cyane kandi gifite cyangwa se gikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane biri buze kumworohereza, ndetse akumva ko buri gihugu cyose yakegera nyine cyamwemerera kumuha ubufasha kugira ngo babashe guhashya umutwe wa M23. Ndetse ibi ngibi nimba mwibuka neza ku bagiye bumva bagiye bakurikirana amakuru neza, muribuka ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze guhamagarirwa kuza muri Kongo azisaba ko zakemera bakabaha ingabo bakaza kurwanya umutwe wa M23, nawe ndetse yemera ko rwose yiteguye kubaha amabuye y'agaciro atandukanye. Ndetse binatugeza ku kiganiro umunsi w'ejo Donald Trump yagize imbere y'abaturage avuga ko Kongo yamwingingiye kuza gufata amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse ko yiteguye kuzaza kuyafata kuko nyine abagomba kureberera inyungu z'igihugu cye, kandi koko ntago umuntu yaguhamagara ngo uze gusarura ibyo utabibye ngo ubure kuza kubisarura nyine. Ubwo rero ibyo byose bigenda bigaruka ku kivugwa ko u Rwanda cyangwa se Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
ko yaba yarashutse Tshisekedi kuba yajya muri aya masezerano yabereye Washington. Birumvikana ko byaba ari ibinyoma kuko nimba yabivuga imbere y'itangazamakuru gutya byanga byakunda harimo ukuri kumvikana, ndetse kandi yakomeje gushimangira ko rwose nta ruhari yigeze abigiramo. Rero ibivugwa ko u Rwanda ari rwo rwagiye rushuka Tshisekedi abari kubyumva nyine murumva ko ukuri kwa nyako aho guhagaze. Reka rero dukomeze kubifuriza kugubwa neza, turakomeza tubarebere amakuru agenda avugwa kuri ibi bibazo bijyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ayandi makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.